nina bakagawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbule amagawu abebisi. Nina benkomo yakhala emthonjaneni nizo zonke zayizi ukulila. Ngiyanibingelela bakwethu, nibingelelwa nguMntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nonke nisaphila. Cha, thina kwaKhumalo sisaphila emantungweni. Ngethemba bonke abesilo basaphila, bonke abezulu eliphezulu basaphila. Eshoba lenyathi ngale kweqhude lapho la ngethwasa kho. Eshoba lenyathi ngale ngakwankomo iphansi lapho la ngethwasa kho. Eshoba lenyathi ngale kweqhude lapho la ngethwasa kho. Eshoba lenyathi ngale ngakwankomo iphansi lapho la ngethwasa kho. Ngiyalibonga idlozi likagogo elangithuma ngale lapho la ngethwasa kho. Hawu yeyela ngenzidlo lapho la ngethwasa khona. Nawo-ke uhlungu bakwethu-ke umuthi-ke omkhulu-ke wezangoma, umuthi-ke omkhulu-ke wedlozi-ke lona-ke bakwethu. Ubulawo obukhulu buthandwa-ke kakhulu-ke izangoma. Kusebenza-ke impande-ke kulo muthi. Iyababa-ke bakwethu le mpande iyababa, kodwa-ke iyaphalaza-ke bakwethu-ke ukuxosha-ke imimoya-ke emibi kanye-ke namaphupho-ke amabi kanye ney'thunzi. Nina beqhawe, nina bembube, nina besilo, nina bembube, uyajulukisana-ke lo muthi. Lapho-ke umuntu-ke ephalaza-ke ngawo, umuntu-ke uyajuluka abe manzi te. Ukhucula-ke zonke-ke indenda-ke esifubeni-ke, usigeze-ke isifuba, usihlanze, umuntu-ke abe kahle kakhulu-ke esifubeni-ke, aphefumule kahle. Nina beqhawe ukhucula zonke iy'ndenda-ke zisesifubeni, ukhucule nenyongo, nayo yonke inyongo kanye naleyo-ke seyande-ke yanabela-ke nasemaphashini nasey'bindini-ke. Umuthi-ke omkhulu-ke wezangoma, ukhucula-ke inyongo, khucule-ke ney'ndenda-ke esifubeni. Nina beqhawe umuthi-ke wabaluzi-ke lona-ke bakwethu, umuthi-ke wezangoma, ubulawo-ke lobo bukhulu-ke bedlozi. Ake ngime-ke lapho-ke bakwethu, niphile nje, niphile nina bembubi.